aba bakozire okuyonja zona ezirukora town council ya Kinoni hagati y'omukwijusya abantu ba Kabaka wa Buganda oburungi oburi omukukorera hamwe omu myanya emiyonjo. Abasi Kizito ayebembire entebekanisa egi ogu abandize okurusyayo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ahabwo kuhika hakwijuka okwemekwa kwe okw'omurundi ogu hamwe n'okumwendeza amagara marungi obwo arikwebembera Buganda. Onako lwaleero nga tujaguza amatikira g'abeene aga 32 ngali kunamulondo y'abajjajjabe ffe nga bannabuddu bannalwengo tusaze olunaku lwaleero tuluweeyo eri lunaku lwa bulungi bwansi era nga tuyonja tawuni y'Kinoni Town Council. Kizito ahanho ayemerire akagaruka k'emisira karye akaryongera ahagabandi okukurusyayo Kabaka okuhika ahakwemekwa kwe okw'omurundi ogwa 32 arikushoborra ngu buri muntu ashemerire kwekwatiramu okurwanisa akakoko ka munywenje obweki kiwereho omwana w'omwishiki. Omulamo gwa matikira ga 32 ag'abeene gatadde kubeera abami okubeera abasaale mu kulwanisa Mukenenya era eyo message tugiwadde abantu bonna nga tugenda okumaliriza okuyonja nti bannaye abaami mukwatire wamu tulwanize Mukenenya kubanga kyakakasiddwa nti abaami tulina okubeera abasaale okulaba nga Nawookeera ono wa siriimu tumugjawo mu Bwakabaka bwa Buganda n'eggwanga lyonna okutwaliza wamu. Ogu ayonjire kworeka obunafu obuli omu bantu hamwe n'abebembezi omukurinda obuyonjo ate yashaba abantu ba Rwengo obutaba banfiireyo ki ngu bakorere omu myanya yaabo okugiyonja kibahwere okwerinda endwaire. Tukizudde nti obukyafu mu Rwengo bususse naddala ku town councils era tukubiriza bannalwengo bonna okubeera nti obuyonjo bulina kutandikira ku ggwe w'osula w'okolera w'osiiba n'omwana we gy'asomera. Kansala Aisha Namugerwa ogu ni kansala wa town council ya Kyazanga nagira ngu n'obujunanizibwa bwabo nk'abebembezi okwijusya abantu omu bicweka byabo ekyokukorera omu myanya emiyonjo hamwe n'okuyonja ebicweka byabo. Matikira ga baffe gano nga tugyeko ekyabulungi bwansi ono gwe tukoze era ne twongera okukubiriza abantu okulwanisa endwadde ya Mukenenya enyenyitidde mu maka g'abantu. Nze nga kansala eyeesimbyewo ku lw'abakyala b'ekyazanga Town Council ekirwadde kya Mukenenya kinyinyitidde naye nga baffe be bakituleetera mu maka, so tubakubiriza abaami baffe mukuume obulamu. Emikoro emikuru ey'okwemekwa kwa Kabaka Ronald Mwenda Mutebi wa Buganda ey'omurundi ogwa 32 ebeire omu Bwakabaka bwa Buganda omwijebe lyanyuma abazyo obw'emikoro emikuru erukuba aha muzigiti ogwa Kibuli omuri Kampala. Gakushakirwa Kalema Bashir aha bwa Tayari West omuri Rwengo.